Saluing laturang pamilat kaping trini ipun saking rute Bandar Adat Griya Tengah inggih punika Dewa Ayu Elsie Oktani. Om Swastiastu. Suksema untuk galah sang kapicayang saking dewek titiang mangkin kang Dewa Ayu Elsie Oktania jagi mesatul men tiwas tekene men sugih buka adane men tiwas sajan tiwas ya lacur sajan ya tusing lah tebrane kadirase bahas agemat angon-angon nyakan jani ya tusing ngelah geginane tuah kalih sang ke alase nanging gitu solahne becik saja bakti ring yang widi teman mentulung tusing tain jail teken rarame lem sekali men sugih buka adani sugih hajanya buat ngelah deposito buat ngelah tabungan ben misi mesilihang ajar rame nanging gitu bungane gede semeton sami uning napi wastane men sugih yang sekali maket uning napi tan rentenir tane lintah darat nih jele ajan bikasne men sugih sombong irianti teman ajan jail teken rarame jail teken anak lacur nuju dinanu mentiwas jadi nyakan ditu yaitu sing lepi menjalanku mahnemen sugih Om Swastiastu. Mbok sugih ditu men sugih maru bangun nyen kaden semengan sumber kau ngado-ngado anak pulas kan sambilan pesu ya men sugih oh men tiwas nang udah semengan sebemai kenten mo dados titiang lunas api mo anggen tiang hidupang salang yang jagi nyakan mimi de beradu bangken api nyai ngide aeng lacor nyai numadi ke bumine ampune mo yening dados tunas tiang nih nyai tusing nawan nyai zaman now suba jani kompor jani kletek ajebok suba hidup apine nawanya apa kompor gas adane ampun mo tiang nak tengah duwe kalian tiang na sapi sang angin tiang mo nah lamun gitu mai malu ayehen wake kudu nah tapi gitu pang kedas nah tuh saya ada gratis di bumi ini yang nyai ke kode cah nyai akan srip maya nyai nawa gitu pesawatnya men sugih sade sombong lantas men sugih berjalan
ngalih tongos lakar ngalih kutu ditu men tiwasnya yang ngalih kutu men sugih subuh janjian ngapi kan bahas aceroncong ngalih men tiwas itu bakal tangga besi gue ngalih gue muka aing buat ndi kudu men sugih min up yang ngubah bok sing tayan kangkon sampung nih alit tiki kangen sampung nak pintan cek nike sampun nih men sugih lantas ngisikan bok nih dini kenet nur kenet bin ngalih men tiwas bin bakatang ketut sing kerasut tengai subuh bumi ini lantas men tiwas mepamit mulih ngabe api kian bahas aceroncong di subandi men tiwas mulih bin men sugih nyiksikan bok itu bakatang kudu ben au mimi dia ratu keng tiwas kali kudu berjalan ya men sugih ke rumah ni men tiwas sambil nguyut di jalan ni keng di men tiwas ni kali kudu yang sing becos tekan kenapa mbak tiwas ni toleh nyai kali kudu yang ngai sing becos ampura mbak sampun jadi yang sekan yang kali kudu mbak sing gitu nah uliang bahasa tunyan uliang itu pesawat men sugih nih men tiwas sing nyida ngomong apa buen mani buen men sugih nunden men tiwas nebok padi janjian bahas tuang ceroncong ditunya mesin men tiwas nebo padene men sugih ragat pan men tiwas tengai kanti bumi ni mare yang mulih di subane men tiwas mulih buen balinina bahasa kan men sugih itu bakatang latah dan dua nih ben gada gajan men sugih kan men tiwas ben berjalan men sugih ke rumah men tiwas sambil nguyut men tiwas ken nyai megarapan sekan nyai bas gen toleh nyai upah gen toleh nyai megarapan nyai jeng becos ampura mbak sampun jadian mekarya ni kemo sampun becek ni kemo apa becek ni toleh ni latah dah dua ni bakat dia kene nah uliang jani base do ampura mbak base sampun jakan dia ampunan jamile malih mbak sing tadi keto nyai megae tu sing kedas uliang jani sampun jakan tiang mbak men sugih lantas ngemak bahas ni sani jakan jamin tiwas kanti kus-kusan anake dintinge abane mulih ditu men tiwas lantas musuk tangkah seduh pasang men tiwas lantas ngeling men tiwas udah kini hidup tiangnya lacur tiang dari jelema tu singlar tu merana permisi jejak ke dia semua itu tiang masalah becik nanging kini bakatang dia sambil ngeling sisigan nuju dengan men tiwas menjalan ke alase ngalih sarang lan ngalih don paku
Ngedang dah yang ngalih dong paku ngalih sang. Itu ada bunyi. Kencing, kencing, kencing. Nyen itu krosok-krosok. Kesiap men diwas. Wih, apa tuh bunyi? Adi beburan tidak bunyi sekali manusuk. Nyai diwas. Nah, udah nyai dini. Peningki jeruk kita. Tiang jadi ngerasa. Landon paku. Itu pesawatnya. Kita pesawatnya sambil ngejar. Sambil ngejar ini. Lantas sakidang pesawat. Nyai. Mai malu. Tampakin nira. Ada kalau bang nira tekan nyai. Nangis entona. Dia masalah jelek. Dia kena jelek aja nira. Ini suruh kita nyai nyelok jeb canggih itu ada pebang nira tekan nyai. Lantas mentiwas nyelok jelepnya sang kidang selu alus batnya nyelok marah kedeng itu yang batang emas jatuh maga bok lima nih. Ada lega, ada jejah. Mara melihat hilang sang kidang. Mara yang pun matur suksema sarang sang kidang. Suksema sang kidang menjalan dia mulai nekat jumah abana masih kepekan anggon kalung gelang emas besar emas kejap nih. Subani itu bunga penganggonan men tiwas sugih jangan men tiwas itu balininu aja men sugih iri lantas men sugih ya palkene men tiwas tiwas dijem masa mentuk kok nih maling ayam aduh mau tahun mo, tiang jen, tahun jemaklin mo. Terus si jennya iman mas-masan foto, api kan kayak ngide. Kentan mo, kidang saling ngemang kidian. Sekan-sekenan yang ngemungi. Enggih mo, nak dibi, tiang mereka ke alase, ngalih sang, sarang dong paku. Riko dia ketemu kidang ini dan memunyi mo. Riko lantas tiang dan nyelo jerne kidang maru kedang tiang penton mas sarang temaga ganti liman tiangi. Terus kentang mantan mo pantas sahabat tiang mulai. Oh gitu. Nah lantas men sugih pulih ngalang meseh ya meseh dari nak lacur menjalan ya ke alase nyaru ngalih kayu nyaru ngalih daun paku isu bani untuk deke yang sang kidang nyai tiwas nak udah nyai ini kenten sang kidang yang ngerasaan sarang daun paku lakaraban tiang kepekan kemasan tiang bas nu masih sombong nah ya oh yang gitu nyai nyelok jet canggih didu ada pebangnya pebang lira ngajak nyai nih ngehen itu lega ajan kena nemen sugih yes
yes subecang sugih jani bin lakar emas bin sugih keluar cang jani gitu kena nemen sugih disubanin tuh seluruhnya jekidang jamen sugih mampet ya nyeluk seluruh itu men sang kidang ni jemang jitik sodok kesiap ya men sugih nih jeruk kidang ada seliman tiang sing ngidang pesu jeruk kunapi niki jeruk itu lantas sang kidang no kecos subane mekecos mulai lantas paide ya men sugih abane ngalasi abane keduin-duine telah awakne metatu telah awakne sakit suatu tulung-tulung ya men sugih aduh jeruk apura tiang jeruk kan sakit tiang jeruk usana lebah nih ke tiang jeruk usah tolongin tiang dekat di panggungin mare lebah aja sang kidang itu mare nyos gitu kena nenek sugih nanging lagi bangun ya sing ngidang bangun akhirnya mulai megang ya men sugih dekat di jumane lantas men sugih sakit nanti ngemasin mati nah sapunike sampunan yening sareng sami dados adi men sugih kinang raga nemu sengsara becikne raga nyenyakin adi men tiwas sampun bakti yang widi demen metulung tentaen jail saking teken rerame Wantah sapunike satuan kijang suk temen atau kijang oh